Afrika Dzonga inhlekani mingiselo mngana lona FM nokuhlekanisa kulonga ngisela sitiche shurkon taka wena twi ni la studio tu ile polukwane nangona ku Africa obravula ka mngana lona FM makombandela mina nikhalanga pet mathebula ngwana risimatu wa jimo xithango mashingirtana wa jaja na makulala wa ndandazi taka wena twi kutisala nangona ku Africa obravula umelerisiwa incindani Eric Mabasa ifama sunga kufika ka awara ya mbiri nhlekani lo wa xikwembe sungula mahungu lama kumbe nangona ku lo mahungu ku nga tsakisi ya ku va boyi wa ku ringana 5 na phorisa va ve va hundza misaveni andhaka loko movha leyi va fambaka hi yo yi vumbulukile hala ya agondweni ra R101 a ku kongoma a Mokgopong se xiyimo xo tika swinene la ku tihlanganisa na muteko wa mahungu se Spimani Baloyi va nyika xifaniso xa ku kahle ku endleke yini hi ndlela yo yoleyo mahungu yo ka nga tsakisi ya lawo loko ha vulavula hi mahungu yo ka nga tsakisi etimhaka ta nawu wa Afrika-Dzonga swi tikomba ku na ntlhontlho wo tika swinene van'wamathekisi i nga ri syllabus yi va siyile se loko yi va siya va hala ku ya yima renkeni swi kumeka ku vanhu se va hi khandziyisa va hi chicha kaya se mi ya endlisa ku yini ka xiyimo xo xolexo se vo dlaya vanhu ta yini hinkwaswo swolo siya i hoyi leyi nga kona le Maponya Mall hi ta va hi kha hi landzelerisa mhaka yeleyo hi twa kahle hi fike njhani nan'we mi fambaka hi timhaka ta timovha to hi teka kaya ndaka leswi xikongomelo a hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na khalanga pet matebula ntiyiso mingiselo mngana lona FM se lava ku hi dzika yona mhaka leyi kameke hi nga se mi hlamusela to tala hi ku dzika a hi yineni ka mahungu lama ni ngete mahungu ka nga tsakisi lama ya tisiwaku hi muteki wa mahungu wa nhlangano wa haxo wa Afrika-Dzonga se Spimani Baloyi hi twa kahle ku endleke yini se Spimani nhlekani mi amukeleli ka mngana lona network a yi kahle kambe a hi ringeteni n'wana mani mi le ka xiviko xo ka xi nga tsakisi kumbexani mi nga hi pfuna ku twisisa ku kahle ku endleke yini Khalanga swi tikombe ingaku nampundzu wa namuntlha phorisa ro suka leri ri tirhaku xitichini xa maphorisa xa le Mokgopong ri rhumiwile ku ve ri landzwa va bohiwa exitichini xa maphorisa xa le Mokopane ku va va ta ekhotho ti vonekarisa emahlweni ka khoto eMokgopong namuntlha kambe u te loko a tlhelela eMokgopong ka gondzo ra R81 hi ku pfumala nkateko ku va na nghozi swi tikombe sorry a hi lulamisenele R101 ya mi nga vulavuleli R81 ya hala ka n'wina sorry Khalange ku rheta ka ririmi R101 hi ku pfumala nkateko yi vuya yi chayisana na lori lori leyikulu nyana ene matshemba tilori a ti vaseki minkarhi yo tala loko ku humelela tinghozi to fana na leti kambe loko mi languta vhene ya maphorisa yi patsananini ku ri ku ya hi swiviko swa maphorisa endzeni ka vhene ya maphorisa a ku ri na vabohiwa va 11 va 11 laha 5 wa vona va nga vuya va lova kwala scene ya accident leyi na phorisa ri lahlekeriwa hi vutomi bya rona ntsevu wa bohiwa ku ya hi swiviko swa maphorisa va tsutsumisiwe swibedhlele swo hambanahambana laha xiyimo xa vona xi tikomba ku nga ku a xi tsakisi Khalanga se ka nkarhi wa sweswi kona la R101 gondzo ra R101 suka le Mokopane ri pfariwile ri tlhe ri pfariwa le Mokgopong vanhu va komberiwa leswaku va tirhisa gondzo ra R1 loko va lava ku famba exikarhi ka madoroba lawa so Khalanga eka nkarhi wa sweswi va tilasinini ku ringete ku teka mintsumbu ya lava nga lova va yisiwa etimoxara to hambanahambana na ku lavisisa mitatisisa accident scene lawa leyi lavisisiwaka ku va va kota ku kuma ku nghozi yi nga va yi humelele njhani so ma-forensic va kona va mbale ti-PPE ta vona ve le tirheni Khalanga kambe na vaaki lava va nga vula loko nghozi ya ku humelela va ri gondzweni na lavo va yimini va hlamarini vanhu va vula leswaku swa chuhisa ku va nghozi ya so yi va yi humelela nhlekani walowo hi ku mi ta twisisa a ri sepela a hi vusiku a ku ni mpfula dyambu ri humini kambe nghozi yo fana yi teke vutomi bya vanhu Khalanga loko hi nga hetisela se Spimani vanhu lava hi vulavulaka vona mi kote ku kuma ku rimbewu ku nga va ku ri yini kumbe vavanuna ntsene kumbe njhani ku endleka yini Khalanga maphorisa eka nkarhi wa sweswi futhi va lava no hi hlongola laha hi nga kona va vula leswaku va ha ri busy hi kuma vuxokoxoko bya leswaku malembe milezi leyi va bohiwa leyi va khomeriwe yona i yini va khomiwe ku fikerisa rini a va ya ku tengeni kumbe a va ya ku kombeleni ka swikombelo swa beyili loko muvulaleri wa maphorisa brigadier Hlani Mashava va fika laha kambe ka nkarhi wa sweswi handle ka ku vona
ku swa vuleke moyeni kambe ti-body bag leti ti nga tlele emahlweni ka vhene liya a ku na vuxokoxoko leswi hi swi tivaka hi vanhu lava nga hlekeriwa hi vutomi ku katsa na phorisa leri nga hlekeriwa vutomi a hi swi tivi i wanuna i wansati i khale a ri karhi a tirha xiphoriseni swa loko vhiki ri karhi famba endzhaku ka loko va lahlekeriwe hi vutomi lebyi khalanga na swi tiva ku n'we tanihi vateki va mahungu va nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga mi famba mahlweni loko swi ta ka timhaka ta kusuka ka tinomboro mi ya ka swikandza ku nga ri khale mi ta va mi kha mi yi byela vuxokoxoko ku endleke yini a khensa swinene ntshisi wa mina yana ni mahlweni mi tirha ka xiyimo xo tika inkomu hi swona i sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM xiyimo xo tika swinene lexi hi vulavula hi vanhu lava va nga suka makaya ya vona van'wani va ku ya ku tirheni munhu i munhu hambi i voniwe nandzu hambi a nga voniwangi nandzu hambi wa hehliwa hambi a nga hehliwi xiyimo xo tika swinene xexolexo kambe ke hi ta ku yini kumbexana hi pfumeleni hi vula tani hi ku xikwembu xi endle ku rhandza ka xoho a ni tivi ku hi fika kwihi ka ku swi hambanisa ku la i mintirho ya nala la xikwembu xi endle ku rhandza ka xona kambe sweswo swi le ka wehe tani mi yingiseri nongora ka Afrika wa vulavula u ta ya mahlweni andza ka leswi ukayelelesi eka Afrika wa vulavula kuve loko xiyimo xi te tani a ku na susumeto wun'wana wu ndlaku ku ze swi fika laha MEC ku fana na ku kumbexani swin'wana swi hlwela na hi laha swi nga fanelangi ku swi hlwela kumbexani mi ni pfuna ku twisisa kwalano a swo va ku hlweleni khalanga i right i ku hlwela kambe na van'wani vanhu lava nga kwala ndzi ka ndzawulo va hleketa ku va nga swi kota ku influencer swi ya ka khalanga swi nga fanelangi swi ya kona se vanhu va ka hina hi ku pfa wa swi tiva ku na un'wana munhu ni nge vuli mavito ma yena sweswi hi nga ze hi n'wi hlongola ka department sweswi ni nga MEC a ri ka xiyimo xa le henhla la i nga kumaku ku sayiniwini a sayinisa na vanhu emutini swi famba mara swi hindze hi le ka mina mara ni nga vula ku a hi pepejerini swi nga ri swona leswo swi ri swona loko lavan'wani se va swi twa ku mhaka leyi se yi tshamisekile loko hi ku heyi hina hi sayinini na n'wina va ndyangu mi sayinini hi leswiwa hi kuma ku a ku nga ri va ndyangu vona lava va fanele va sayina kumbe lava nga sayina a va hanyi munhu wa swi endla sweswo hi mhaka ya ndlala leyi ni yi vulavulaka mara MEC vitrero mi nga ri tirhisa mi ri kuma kwini pepejerini khalanga loko ku ri wo fane i ya hala hi ndlela leyi ivi munhu un'wana ha harisa tihomu khalanga munhu a lava ku tihomu ta n'hweti nga vuyi a ti vonini a ku byela ku ti tlhelele hala swi vula ku pepejela sweswo palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na khalanga Pet Matebula inangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomandlela na va hi bula hi dzika ku tiko ra Afrika-Dzonga kahle ku nawu ta landzeleriwa ku fanele ku endleka yini hi ku swiphiqo swa hina swi tikomba ngeti i mhaka ya ku a hi na nawu la tikweni a ku na nawu bona ngopfungopfu mi ta ni khomela na swi tiva ku na van'wana va mathekisi va tirhaka kahle hi ku tiyimisela na sweswiwani va pfulele xiyanimoya a xibazanini na vayingiseri va le ku yingiseleni vakhandziyi va kha va ya hala na hala hi ndlela yaleyo kambe lexi xi nga koho i ku va fanele va swi twisisa ku a hi minkarhi hinkwayo vanhu va nga ta langa ku khandziya thekisi ra vona minkarhi yin'wani vanhu va ta langa ku ti fambela hi timovha leti ti va chichaku kaya ematshan'wini ya ku ni suka kaya mina ni ya yima le ka nkanyani ni yimela thekisi ni ta tsakela ku Afrika a ta ni teka gedeni masiva se va fanele va swi tiva sweswo leswi se a va hi niki nkarhi hi langa kambe va tshikiwe va tindlela ku rhandza ku nkarhi wo leha leswi swi nga hetelela swi endla leswaku va hetelela va twa ingari va na vulawuri bya patu leri hi ta ringeta ku vona ku a va kumangi kambe ni la ku ta twa n'we mi tirhisaka ti swo famba swa mani na mani na hoyihoyi leyi nga kole maponya na mathekisi leswi va ndlisaka xiswoho na kolomu ka tindhawu hi ku hambanahambana ka toho mi vona mi hi pfuna ku hi twa ku n'we mi angula mukwini ka mhaka leyi hi vulaka yona leswiwa swi ta hi pfuna ku hi kota ku hi twisisa ku yisa mahlweni hi endlisa ku yini mi yingiseriwa mina se ni ta tsakela ku na n'we loko mi nghena hi vulavula hi yona mhaka yaleyo ku sukisa laha ka hafu ku bila awara ya 12 ku fika le ka awara ya 1 nhlekani lowu wa Xikwembu kambe ke sweswiwa hi twa timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga ku mi ri na toho ku fana na loyi nhlekani Inhlekani khalanga njani? Epfokeli botiko ngobo.
No, hi hlayisekile Khalanga. No, tolo mi vutisa xin'wana xi nga ni koka rinoko swinene Khalanga about the historical origins ta beef. Beef ni vula conflict leyi nga kona exikarhi ka President Ramaphosa na President Mbeki. Ni ve na nkateko wa ku hlaya ti-biographies ya President Mbeki leya ya The Dream Deferred na leya Chris Hani, Life Too Short, na ya President Ramaphosa vitariwa Anthony Butler. So hi 1991 la ku va ku na conference leyo sungula after the unbanning ya ti-political organizations la ka xivandla lexiya xa deputy president a ku fanele ku phikizana Chris Hani na President Mbeki, kambe vatswatsi va ANC in their collective wisdom va vuya va kombela ku no vanhu lava nga phikizani ku sweswo swi nga ava organization. So ku vuye ku hlawuriwa nkulukumba Walter Sisulu tanihi laha mi nga vuya mi kombisa tolo as a compromise candidate ku va vona deputy president. So ka conference yaleyo Khalanga President Ramaphosa va vuye va hlawuriwa tanihi secretary general ya ANC, kambe within some circles andzeni ka yona ANC a ku ri na lava twi nga ku President Ramaphosa va parachutiwile ivi ku va na van'wana lava a va hehla leswaku President Ramaphosa i proxy ya white monopoly capital as it were. So loko mo langutisa kahle in terms of political experience na political seniority mi ta swi vona ku President Ramaphosa loko mi va fananisa na vanhu vo fana na vo President Mbeki na vo President Zuma va kumeka va ri munhu loyi a va ri hansinyana, kambe President Zuma eka conference leya ku vuye ku va vona deputy ya President Ramaphosa. So kusuka kwalani andzhaka loko President Ramaphosa va hlawuriwa tanihi secretary general, the first thing he did lexi ti kombaka nga ku hi kohola beef leyi sukerisaka koho va vuye va susa President Thabo Mbeki tanihi head ya ti-negotiations ta ANC le ka vo Codesa leyi. Kusuka kwalani 1993 Chris Hani va vuye va lova tanihi lava vo tala hi swi tivaka. Then hi 1994 ku va na decision ya Walter Sisulu va kombisa ku ve nge swi koti ku ya palamende hi mhaka ya age na ku va tshame ngopfu jele. So a ku fanele ku laviwa munhu loyi a fanele a va deputy president ya tiko in case ANC yi hetelela yi wina ti-election. So hi kona la President Mbeki na President Ramaphosa va nga kumeka va phikizana futhi internal within the ANC. So President Mbeki va hetelela va humelela. So sweswo swi kumeke swi kwatisa President Ramaphosa swinene Khalanga, so much so ku va fikenela ka xiyimo lexiya xa ku va boycott na inauguration ya President Mandela a va nga ri kona loko President Mandela va vekiwa xitulwini hi 1994. And you can imagine a ku ri vona matsalankulu wa ANC hi nkarhi walowo. Kambe swi tikombe ingaku ti-elders ta ANC va vuye va langutisa ku munhu wo fana President Mbeki a ku ri munhu loyi for malembe mo tala swinene a va gurumiwile laha ndzeni ka vandla hi vanhu vo fana vo Duma Nokwe, va Oliver Tambo for the leadership responsibilities to fana yona leya ku va president. So hi vona va nga hetelela va image laha. So President Ramaphosa hetelela hi va vona va huma ka tipolitiki va ku va ka business endzhaku loko swi va tsandzeni ku va deputy president. Ivi President Mbeki hi tala ku va vona nkarhi wun'wana loko va karhi va vulavula in public va ku na vanhu vo karhi lava nga joyina ANC va yi joyina ti-position, loko swi va tsandza va hetelela va lan'wa va huma va ku va ya ka business. So in a nutshell beef leyiwani Khalanga yi sukerisa ngopfu kona le ndhaku leyi, but liya ya vo 2002 ya vo Tokyo na vo Matthew Phosa na vona nkulukumba Ramaphosa yi ta se ku ri late ngopfu, mara the origins yi sukerisa ngopfu kona le ka 1991 na 1994. Se hileswaku a swi na mhaka ku swi yisa tiko kwihi kumbe swi onha ku fika kwihi, mhaka i ku loko xiyimo xi te tani loko ku ve mina n'we hi tlula na milenge lembe rero hi ta famba na yona mhaka leyi ku fikela. Hey Khalanga, mhaka ya ti-ego ka politiki i mhaka yin'wanyana ya serious ngopfu, yo hi talaka ku yi vona minkarhi yo tani na mhaka leya ti-clash ya ti-personalities hi swona leswi hi talaka ku swi vona swinene swi kha swi shape ngopfu direction ngopfu ndzeni ka tipolitiki ta ANC. Mi kuma ku vanhu lava historical mi nga ta byeriwa ku a va nga kumani swa kala ku mi hetelela mi va vona va reconcile successfully. So swi tala ku va swi ri hi ndlela yaleyo because most recently
mi ta tsundzuka last year nkosini wa nkulukumba Titomboweni veri hi ku ya hi ti-wishes ta vona mufi a va lave ku president Beki na vo va va koho ka program va vulavula but hetelela hi va vona va susiwile laha va nga ha vulavuli ivi swi ya twala ku a ku ri president yi nga teka xiboho xexo against wishes ta family na munhu loyi a ku lahliwa yena. Okay, hayi retse ta ku yini kwala ka makatla mani makatla hi ya hlupha ku misaveni loko swilo swi hundile a swi hundi vanhu va mahlweni kambe nkesi tlhelo rero mingiselo wa mina nkesi swinene inkombo to mina Kensi 0860002543 inongona ko eAfrica wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makomandela hi 20 ngumeri hinhleka Good night. epfukeni ngobona Kona but. Kensi Okay, khensa na outlining leyi muyingiseri kuloni va heta ku yi veka kwalani yi khoma kahle hina van'wana. Namuntlha ni lava ku nghena ka timhaka ta women empowerment muhaxi ku nyikiwa matimba ka vaxisati ha ha ri ka n'hweti leyi yi nga kongomisiwa ngopfu ka vona. Ka vhiki ri nga hundza muhaxi ni ve na nkateko wa ku languta kumbe ku dyondza swin'wana leswi wun'wana wa vasesi a nga kumeka a swi achieve. Sesi loyi i ku hale kaya va ri ku hlula ndima kotwa ku i dyondzele vuloyara a fana ambala tikwayikwayi maphuraphura hambi ku ri ma-4 eyes mara a hetelela a swi tshika a swi vekela tlhelo a ku swantswa ni yandla timhaka ta vurimi hi mhaka ku vurimi byi na nkoka ngopfu hi ku byi pfuna vanhu kumbe byi pfuna rixaka hi ku angarhela. I kona kwala andhawini leyi va ngo hi le Tarantal and then va ri Ndima Farm Holdings business rakwe ri tirha na poultry hambi ku ri crop farming. Why ni kongomisa hungu leri na la ta kombisa ku va ka mhani vavasati loko vo nyikiwa matimba na nseketelo na vona vinyi va kumeka va tiyimisela. Tiko leri ku vulavula ntiyiso swa ku tala swi famba kahle hi loko va ka mhani va khenya miceka va endla leswi swi nga fanela and then hi vona tiko ra hina ri kumeka ri kha ri hanyanya. Muhaxi, it is not by coincidence a hi kotlaniso kumbe a hi favor loko tiko ra hina ri vone ku n'hweti leyi vamanani va tlangeriwa. I mhaka ya leswi va nga swi endla kusukela kwale ndzhaku leyi ho tiva ngopfu hi 1956 loko va marcha va ya ePitori hi mhaka ya Dome Pass. Mara na kwale ndzhaku leyi loko ANC ya ha ku sunguriwa ku na mhani loyi a vuriwaka Charlotte Maxeke loyi a ri wun'wana ene a dyondzile na yena mara a vona swi ri na nkoka ku vamanana va vonaka ka society mhaka ku na vona i vanhu lava fanelaka ku va va teka xiave kumbe va tlanga xiave aka mahanyelo kumbe mafambiselo ya swilo a tikweni ra Afrika-Dzonga through ANC hi nkarhi wolowo. Yes so loko ni kha ni ya ku heteni ka mavonelo ma mina emuhaxi i timhaka ta ku ndzawulo ngopfungopfu ya vurimi kotha ku yi na tona ti-initiative leti ti pfunaka vanhu lava lavaka ku va varimi ene munhu wa ku fana na sesi ku hlula wa ka Ndima no pfumela ku lava va navelaka ku va ka xiyenge xa vurimi loko vo n'wi tshunelela a nge vi na mona ku va pfuna. Siku rin'wana n'wamhaxi mi vulavule hi timhaka ta yini leswi endlaka ku ikhonomi ya doroba ra Giyani yi nga kuli. Van'wani va nghene va swi hlamusela ni yima na vona na mina. A ku ri na vurimi loko ni kha ni kula na mina a ku ri na mapurasi kumbe swilo swa tatani Hlungwane kun'wana kwala kusuhana le Giyani va tshama kwala Giyani va koma nkulukumba lava a ni nge va rivali mara sweswi ka ha ri hava vurimi. So mara loko agriculture department yi kumeka yi kha yi nyika vanhu nseketelo hi nga vona hi vana vo sesi ku hlula ndima va ku tala lava kumekaka va kha va hi pfuna tanihi tiko and then province ya hina yi tiviwaka yi na agriculture na mining mara agriculture yi le ku tikheleni ndzhaku. Nemetweni khenselo swinene inkomo 0860002543 ndakalesi. And I can confirm before the South Africans today that the investigation which these members were involved with in Gauteng has unmasked the syndicate
And this syndicate involves, amongst others, politicians who are currently serving in Parliament. The law enforcement officers include the members of the South African Police Service, the Metro Police, and correctional services. They include prosecutors in Gauteng province, the judiciary, and all these are controlled by the drug cartel as well as business people in that province of Gauteng. Palamende ya Rixaka, leti Afrika wa vulavula. Nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomandlela makumenharumbirhi timinete ntsena ku pela wona ya khumembirhi khesile mixo justice machines timhaka ta nawu ti le ku hlupheni hi ndlela leya ya ku van'wana vo ndla ku rhandza kambe namuntlha ni lava hi kongoma ngopfu ka van'wamathekisi a va fanele va pfumela loko va ha ku fika van'wamathekisi laha Afrika-Dzonga tibazi a ti ri khombyeni vanhu va nga khandziyi tibazi vo twa ku hayi na ta fambi thekisi a swi nga leswiya swa ku binduka va ku na bazi ra 5 ku na bazi ra 12 ku na bazi ra a swi nga tirhi vanhu va tiva ku ta fambi 8 rixini ku na thekisi ma vo mhaka ko se sweswi na vo van'wamathekisi va ngheneriwile ku na lava se va ta ku va ta hi teka kaya mchaka se mina ni fanele ni suka ni ya le ka nkanyani ya yima kona xitichini ni yimela ku ta thekisi ku ve un'wana mingisela un'wana la tirhaka swa sweswo rhwala vanhu a nga ta ni teka gedeni n'wina mi nga ku hala Maponya kahle ku endleke yini hi pfuneni ku twisa mhaka leyi nako mi vona ongeti xiyimo xa muxaka lowu xa ku landzelela ni lava hi swi languta hi matlhelo yambirhi ya koho ya timhaka ta ku swi swo tala la tikweni ra Afrika-Dzonga swi onhaka hi ku nawu wu tikomba wu nga ri ku tiyisisiweni kumbe ku tiyisiwa ku vona leswaku wu landzeleriwa ma swi vona swin'wana na swin'wana vanhu vo tindlela hi yo mhaka munhu a nga chavi ku yima a tsuvula nsimbi liya ya traffic light ya robot a yi tsuvula nkoka ku hindza vanhu va ka hana swi tlhe swi nga vi nchumu a nga yimeli hi leswi a nga yimeli kumbexani vanhu va nyamalala sala hi mhaka ku nawu kumbe nawu ko kambe a wu landzeleriwi sweswi ni kule ku riliweni hi vanhu lava huma matikweni ya le handle vanhu vo huma matikweni ma ti holobyiwa timhaka ta ndzawulo leyi ya xikaya va kha va kombisa timhaka ta ku no hi le ku tiyiseni mindzilikano ya hina a hi swona sweswo hikuva van'wana va ta va ri ndzeni ka tilori lexi a xi fanele xi va kona i ku hikokwalaho ka yini loko munhu sweswiwani hi fika hi hlangana na yena hi nga n'wi vutisi ku hi we mani i na yini xo komba ku hi we mani i na pasi kumbe swi tiveka ku hi ku loko mo tiyisa nawu la andeni hambi mi nga ha tiyisangi le mindzilikani na swi nge na xiphiqo hi nge ngheni va ta va ka swi twa ku hayi laya ma vo mhaka sa hi mi tweneni vakani lava hi vulavula hi mhaka yeleyo va futhi va le ku xaveni timovha va lava ku na voho va kumanyana swo dya va ndla yini va nghena ka timhaka tetiya ta ku hayi a hi tirhiseni timovha ta hina leti ti nga na ti-license kumbexana malangsesele ya kona wo kumbexana ma fambi kahle ma tirhisa ku yini malangsesele ya kona timovha letiya ti kuma njhani ti-permit ta ku se ti famba ti ya hala na hala hi ku na van'wamathekisi va na ti-permit se a hi buleni hi mhaka yeleyo kambe un'wana i ri ni mi byela n'wina van'wamathekisi ku hayi kho se la buleni hi mhaka yeleyo kambe un'wana i ri ni mi byela n'wina van'wamathekisi ku hayi kho se la basi se xi mi hindzini leswi swa ku n'wina mi ta ku hina hi fanele hi ta tshama a renkeni dyambu hinkwaro ha rindzele ku thekisi yi tala swi hindzini wo fonela munhu sweswi ku hey ni helekete apule kwana a ni vekela price nghena movheni famba a fika yima kwa ndleleni a ni khutuza ni vuya kaya ni kha ni rila na swilo swin'wana a hi amukeleni loyi a ri wo sungula nhlekani Hayi Botpet. bota mina minjhani Ngikona minjani? hi pfukeli bota cancer Botpet ni le ka yona mhaka yaleyo ya e-hailing. na swi tiva ku nongonoko lowu vanhu vo tala lava va nga ka e-hailing va wu yingisela ngopfu a ni swi hleketa ku hi ta mi kuma Ya ni le ka yona tolo hi nkarhi lowu hi vo ma past 6 a ni ri kona Maponya mavo. A ni ri Maponya then la ya Maponya ku ta la sekele leyi a hi fika ku hi chicha kona vanhu ku hi chicha va hi pfumelela maswona va hi pfumelela ku hi tana vanhu hi fika hi chicha ku va ku ri na va hi pfumelela i mani va hi pfumelela la okay lava va taxi a va na problem na ku hi ta ehlisa vanhu
loko hi va layichini kusuka kwalomu hi nga yona va ku hi va teke kona xiphiqo i ku loko vanhu lava va kumekara va hi vitana ku hi va landza a hi fanelangi ya kumekara va hi va teka laha hi nga chicha kona naswona ku va ku ri na maponya ku va ku ri kona security yi nga ta ka ni nga yi vuli hi vito yi va ku kona kwalaha hi chichaku kona then kusuka mavhiki lama nga hela kahle kusuka n'hweti leyi nga hela hinkwayo amaponya a hi le ku pick upeni laha a hi pick up kona laha a hi chichaku kona so ku na va ti-taxi lava nga kona laya sekeleni liya chichaka yona va kumekela va hi lwisa mara sekele liya loko ri kumixana ni ku tivi kahle ni to va ni nga ku tivi kahle kambe mara na ku tiva maponya molo ni byeleni sekele liya n'we mi chichaka yona musi yi le kule na renke ya vona yi kahle hi kwala phakathi ka molo mara yi le kule nyana na renke ya vona so kusukisa n'hweti leyiwa yi nga hela leyiwani vete hi nga ha teki vanhu laha loko ku ri ku na munhu la a requesta hi ya n'wi teka le gedeni ma vona le gedeni le robotweni hi fane hi ya n'wi teka kwele gedeni le robotweni ma swi vona so na mindzwalo ya yena lava vele molweni va kha va ku troli yi nga hindzi la na mindzwalo ya yena i fane a kumekala a chicha mindzwalo laha loko troli yi nga hindzi laha ka ma-security leya laha ku humiwa kona i fane a teka mindzwalo hi wun'we a kha a ta na wona movheni ene na mina tanihi muchayeri na chava ku huma movheni ni ya n'wi pfuneta tanihi ku xo sungula va hi yise kusuhani na taxi leti yaku a bara laha rivotini ku na taxi leti yaku a bara ma swi vona so ku kumekari va hi teka vanhu hi ndlela liyani obvious na le ka vona swi le kumekeni khale va swi vava tanihi ku kuma ku taxi ta vona hi ndlela leyi a ti ri ku layicheni ka vanhu ma swi vona kuve matimba ya ku va nghenelela ka swilo swa n'wina va ma kuma kwihi hikokwalaho ka yini se nawu mi fane mi twa hi vona hayi no mi nga chichi hi hala chichani hi hala hi mhaka ya ku vona hi vo yini a swi kahle ma vona botphete a hi ku matimba vo mavutla aka mfumo kahle ni nge vuli ku va nyikiwini hi munhu matimba vo mavutla eka mfumo va tlhela va mavutla aka management ya timolo ma twisisa hi mhaka ya ku management ya molo botphete i hava matimba a henhla ka van'wamataxi timolo a hi molo ya maponya ntsena leyi nga ngheniki kahle timolo hinkwato a Soweto na le Southgate a hi ngheni botphete ma twisisa so swo fanisa na sweswo a Southgate kusukisa n'hweti leyi nga hela a ha teki munhu at all nakona then sweswi ku operate timovha ta vona ta van'wamathekisi ti endla ku fana na leswi hina swi endlaku mara a va na app leyi va vitaniwaka hi yona va fika va byeriwa ku kombela i cheka kwalani ku i mali muni loko i lava ta requesta then hi ta ku fambisa hi yona price yaleyo ma swi vona then xa vumbirhi i ku na vuhlayiseki byi va byi nga ri kona hi mhaka ku munhu loyi a ku tekaka a wu swi tivi ku ri is a rapist is a former i munhu loyi a khotsiwini kumbe njhani timovha ta vona a ti-roadways ma yi twisisi kuve n'wina mi lawuriwa kwihi hi ku i mani a mi nyikaka ti-permit leta ku hayi n'wina famba mi ya tirhela hala okay botphete hi leswiwani hina loko ni va ni ri kwala Polokwane movha ya mina a yi koti ku tirha Polokwane mara loko ni ri la Gauteng hinkwayo sweswi leswi vulavulaka na n'wina mina ni tshama Soweto le Benoni na chava no pfula app leri nga kona botphete hi mhaka a ni swi tivi ku hala a ku ngheniwi hala ka ngheniwa hala ku humelela yini le Benoni te eight la Benoni na chava no pfula app hi mhaka a ni swi tivi ku humelela yini ka ndhawu leyiwa se lava hi endla so hi botphete hi apply permit ka Department of Transport leyi i permit ya kona n'wina hi n'wexe Department of Transport yi ka swi koti ku mikela va yi mi nyiketa yona yi mi nyika xilipi lexiwani xona xi serve as permit ya n'wina mara permit yona a yi nge pfuki yi humini then loko i hlangana na bodo ya van'wa ti-taxi movha ya wena va ku impounda whereas like vona hi voxe a va swi koti ku mikela va humesa permit ma swi vona ni vula ku n'wina mi impoundiwa hi mani impoundiwa hi bodo lava impoundiwa ti-taxi lava va impounda ti-taxi va tshika ku ti-taxi ti hindza to kala ti-disk hi vona va impoundaka timovha ta hina ma swi vona va lava permit leyi department yi nga hi nyikeku yona yi vona ma swi vona and then xin'wana futhi botphete we go the very same route leyi va fambisaka swona vona hi ya a traffic department hi endla double disk yi vula ku ri movha ya mina ya swi kota ku meka yi rhwala munhu
kumbe ya actor as yi fanele ku yi ri xibazana masivona no the Vincent route mara hi ku matimba ma vutlukwini hi van'wamathekisi government ya chava kumbe khale va yi vulavula na vona na sweswiwani hi loyi wa MEC loyi a nga kona a maponya sweswiwani a nge le ku vulavuleni na vaaki a nge le adreseni ka vaaki a ti pfalela a boardroom mara vaaki laya a va swi tivi leswi humelelaka laha ku blokiwini maponya swa ku loko humelele ka nchumu mara vaaki lava va nga vutlweni ka ku vava a va le ku byeriweni ka nchumu ku humelela yini hi mhaka they are the very same accusation that are supporting. Nemetwe. Okay. Enkombo to mina 08600025 katika ximo xo tika lexi kambe xivutiso i ku lava va nga le ku pfaleni amaponya mall ku nga vaaki va pfalela ku yini mi pfalela ku van'wamathekisi mi pfalela ku yini hi byeleni hi le ka 0860002543 aka ha ri na munhu la ka 0860002543 nangona ku eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM loko ni kha ni yingisela nkulukumba loyi leswi ni nga swi twa ni ya twa ku ongeti lava va fanele va tiyisisa ku milawu ya landzeleriwa a va le ku ndleni swona a hi amukeleni loyi ni hleka Ayi kalanga mjani. pfukeli boto minjhani n'we Ngongwe. a khensa Mintlhontlho yi tele ngopfu swinene and vanhu lava nga na matimba i vanhu va ndzawulo ya transport mara swi tikomba ingaku swa va tsandza na Polokwane swi betanyana matirhelo ya kona a ma fana na le Joni ti-boundaries ta kona a ti talangi ngopfu fana tele Joni na Polokwane kwala tlhelo ka taxi rank wa fika eChincha i famba a ku na problem ngopfu mara swi tikomba ingaku ni ta ni khomela loko ni nga swi veki hi ndlela ya kahle swi tikomba ingaku this taxi industry a yi lava ku owna hi rixaka ro karhi rixaka ra khale ka president ya hina ingaku his violences ti sungula ngopfu na rona loko mo languta swilo leswi swi humelela ngopfu Joni ene aka ti-township hala madorobeni a swi humeleli ene hina hi ri South Africa hi hina hi swi pfumelelaka a hi khale masiku ndzhaku va vulavule mhaka ya ku na ku yimela loyi a nga wa xaka ra wena Botpet a swi pfumeleriwa ene loko mo swi languta ni tshame ni hlangana na case kwala Polokwane laha va ku vitana ku hi laha Kingsport laha mutswari a famba a ya kaya loko a fika a vona n'wana a va nga communicatangi na n'wana ku ni le kuyeni kaya n'wana i le kusukeni laha a tshama kona ku na garage yin'wana between doropo na compensate laha n'wana i le kuyeni a ku tshamekeni ka thekisi ivi a vona papa yena a va fonela ku mutswari ni kona kwala mi nga ni tiyi loko mi ya kaya ivi mutswari n'wana swi ta yima un'wana wa mathekisi a swi ka yima humesa xiya xa movha a movheni va sungula ku lava ku hlasela nkulukumba luya na nkulukumba luyani a ku ri un'wana wa vatirhi va xiphorisa na swin'wana na swin'wana a ri na xibamu lexi xi ri nawini i humesa xibamu ku hangalakiwa so loko mi yi languta kahle ingaku this taxi industry yi vula hinkwavo lava va twaku ingaku va owniwa they don't own us hiku kama un'wani mi kuma va teka mathekisi ya vona ma nga ri ku na ntirho va macukumeta kolomu vanhu va nge le ku kombeleni koti lifiti va mapaketela kwalaya kasi loko munhu a xava thekisi a xavela mani a nga xavi a langute ku bindzu ri kona kumbe a ri kona laha vanhu va nga ta ze va ya sindzisiwa ku khandziya hambi va lava mavhengele ya swakudya Botpet a va ta tshama va famba va teka ti-food parcel va ti veka kaya ka hina va kumeta sala ni hakela hina hi fambini a swi ndlisiwi swona a va swi tiva ku ha swi nida swakudya mara a va se tshama va siluwa va ta keleni va fositela ku xava leswiyani hi le ku sindzisiweni ka ku lava ku endla leswi vona va lavaka swona hi nkarhi wa vona ene loko hina hi ri tiku hi nga tiyimeli hi yima hi milenge hi ku lexi a hi yimi na swona a hi nge yi helo ingaku we are being bullied around hi rixaka leri ni nga vulavula hi rona loko mo languta kona kwalaha Maponya loko mo languta rixaka reriya hi rona
hi rona ri twa ku hi nga ku loro na la South Africa hi rona ri nga sungula na district industry and a hi swona leswi va swi endlaku swi fanele swi yima a ku na munhu loyi a ownaku ndhawu ya mani a ku na munhu a ku na munhu loyi a ownaku taxi industry kumbe xo famba xa mani na mani a va hi tigi tindlela na vo ve le ku ndzamazameni Nemetweli kambe hambi swi ri tani va mi tshika mi tindlela va nga mina ni pfa ni vona nga ri swi nga ri kahle ku n'we mi xava movha mi xavela ku ya khandziyisa vanhu mi chicha mi khandziyisa vanhu mi chicha mi ri hava payment a hi swona ni vula leswiya swo famba mi hayikisa leswi leswiya swo hayikisa a hi pfumelelani na swona na hina hi tirhanaka na e-hailing loko hi va kuma lavo layicha va nga ri na permit hava yimisi mara nawu wa e-hailing a wu nge vi na yona e-hailing i nga ri na movha ya wena yi nga ri na double disc ene ku va yi kuma double disc yi fanele yi ya aka Department of Transport yi ya kambisisiwa ku himpela movha ya wena ya qualify na leswi swi hakeleriwaku mali a ku swi va mahala hambi matrafiki mundzuku loko vo fika va ni yimisa va faka ku hi kombela permit ni humesa permit va cheka double disc va swi vona ku okay movha leyi yi authorized ku yi nga layicha fana na vona va mathekisi loko vo fika va yimisiwa va ku hi kombela permit wa humesa permit a ku hi leyi yi authorized permit ta ku association yi le kwini yi humesa ya yona vo la ku tidyela mali ya vona a va hi Nemetweli Botomi thank you ke se le tlhelo rero 0860002543 na xivona lexi hi amukelaka xo tinqingho xi tshukini xi ocu a hi kandzila se i nkarhi wa ku twa mavonelo ya wena eka nhlokomhaka Afrika wa vulavula a hi amukeleni lomingiseri nhlekani boto mina hi pfukile mana khensa hi ngo vona hi pfukile a khensa ni kombela ku va xikhala vito inkombo ni le ka business ya ti-taxi ni le ka business ya ti-Uber ya mi matlhelo hinkwawo matlhelo hinkwawo ya munhu ni jamba hi ndlela leyiwa vakulukumba lava ti-Uber i vomakwenu and a hi lwi na vona a hi ni ta vulavula ngopfu ni khensakala ka tithekisi lexi hi lwisaku i vakhandziyi va hi lwisa hi ndlela leyiwa ku fika sweswi ni tifile ku layichini yi na vanhu va yi 3 ivi ku ta fika munhu wun'we a fika a tshama ivi a pfula app loko a pfula app a suka ku requesta laya so u fika a recruita vana va yi 3 kumbe vana va kumaka la taxini ivi va huma loko va huma va requesta va yimeni kwala a taxini and ku na hlangano kumbe ku na ku twanana between hina va tithekisi na va ti-Uber ku va futhi n'wina pick up ya n'wina yi ta va ka spot lexa xi nga leniya ivi hina pick up ya hina mi nghena kwihi kwalani a ni n'wina mina pick up ya n'wina i le renkeni ya n'wina se n'wina na wa rank wu tlhe wu vula wu ku laha vanhu va pick up kona kumbe va endlaku yona ku na radius yo karhi leyi nga pimiwa ku ngheni n'wina kwalani se loko ku ri ku radius yaleyo yi kona n'we mi nghena ku hina hi ta va hi ri ka pick up ya tithekisi a ni vanhu va suka a taxini a ni taxi phela kumbexani ti cincini masiku lama tithekisi ti ha xitichi a hi swona leswi swa hi vala hi le renkini leswi nga humelaka a Maponya leswo ku ri swi humelelini loko munhu a lava ku ta khandziya kumbe swi humelelini a kwihi amolweni okay leswo ku munhu luya u yo request so that's why ni lava ku ta ku ri yi ta hi ndlela liya ya ku munhu loyiwani hi le spoteni sweswiwani xa tekisi le ka spot xa Uber so loko vanhu va hi ri ku mi ri lawani a taxini a twanana lava ti-Uber ku vo n'wina pick up spot ya n'wina hi liya leniya n'wina va ti-Uber swi komba ku mi pakela leniya swi komba ku munhu loyi a fanele ku a requesta u fanele a requesta a ri ka pick up ya Uber ivi munhu a ya a taxini u fanele a ta a taxini a tala a taxini so problem ya vanhu ya vakhandziyi va hina va fika va kuma ku ri ku na vanhu endzeni ka thekisi hi kumeka yena a jahile for example u suka Mall of Africa u ya Alexandra trip ma swi tiva ku ri taxi yi chipini ku tlula Uber na Bolt so loko a fika laha a fika a requesta kuma ku i R100 laha taxini u kuma vanhu va yi 4 u fika a pfula app ku va kulukumba a hi humi nawani hi endla ni teka Uber emakini yaku i R100 ya hlangela R20 swi komba ku ri still va famba hi yona liya ya R20 a hi problem yaleyo
so problem i ku va fika va endla yini va requesta va ri kwala a taxini kumbe va fika va requesta va ri kwala wa kusuhana a thekisi lowu wa makwenu wa Uber na yena a ti byela ku na mina na ha ti tekela ti-chance ni ya ku pick up-ini because u va kha vona mali yo karhi kumbe va kha vona mali ya kahle nyana ku ni ya ku pick up-ini hi swi endla ku fika swi endla swi hi nyika problem a hi na problem na vanhu va ti-Uber problem ya hina i ku hi nyikanini ti-boundaries loko mo vutisa mi fika njhani ka ku nyikana tibound hi laha ni lava ku tiva kona mi nyikana hi mhaka yi i mani a nge laha hi le ka mani laha hi le ka mani a ku na milawu leyi nga yi vulaka ku n'we ka n'we hi laha lava ka lava hi laha sweswo ku fana na loko munhu a ta ku ni ta mi nyika xikombiso a molo laha ku nga na renke mi kuma ku renke hi liya yi vekiwe kahle leyi mara n'we mi lava ku nghenelela na loko vanhu va kha va khandziya hala ka ti-exit a ni timovha leti ti nghena kun'wana na kun'wana loko munhu a ka ya ka exit 10 kumbe exit yinini n'wina se mina ku ya pfalapfala loko mi vona ku vanhu va khandziya ngopfu hala ka exit 10 maya mi ya cukumeta taxi ya n'wina kwalaya but tanihiloko khi ni hlamusela ku ri vanhu lava nga va le ku rhaleni ka ti-Uber na le ka ti-taxi va kona timovha leti ni nge le ku fambiweni kumbe timovha leti nge ku yisiweni i ta hina timovha letiwani ti nge ku va le ku chikeni ti-custom still na tona i ta hina swi komba ku ri munhu wa va na Uber a va na thekisi hi tele swi tele swinene ngopfu so loko hi ta va hi ri karhi hi khi hi endla ku ri hi nga holovi because ku na lava nga na ti-Uber na lava nga na thekisi van'wana va hava tithekisi van'wana a va na ti-Uber so loko hi ri ka hlengeletano hi va hi ri karhi hi endlani ha hlengeletana na vona ha tshama hansi na vona hi kombisana because hi le businessini ya yin'we hikwerhu mazwin'wana so hi nyikana ti-sport ku ri swo fanele Mall of Africa no la ta mi kombisa hi mall swi swa simple Uber loko la ta requesta Uber ku na ndhawu leyi u requestaku u ri aka yona ku ani munhu na un'wana nga ta fika a ku landzelela na loko u ya a taxini u kusuka ka Uber mi kuma ku maybe Uber yi le ku fikeni u ya a taxini lava Uber va nge ti va ta ku hlomola hala taxini mara tsene loko ku vi wena u ya straight direct la u ya ku kona a hi problem yaleyo so leswi hi holovisaka i vakhandziyi makina ku va fika va requesta ka tindhawu ta wrong and loko hi va kombela kumbe loko hi kombisa na muchayeli wa Uber na yena u fika a tlula a natswa tilo okay se swi vula ku xitshunxo sweswi ku fanele ku va na ku fane va na swikoweto mimfungo na swikombiso swa ku a mi endli swikombeli ku ndla yini lawani a ku fana na ti-sign leti a ti vekiwaku ka no hitchhiking no yini ku fanele va na ti-sign ti komba ku no requesting a swona ti kona Mall of Africa se loko ti ri kona ke ku ndleka yini ta tsan'wiwa hinkwenu n'wana wa mathekisi na n'wina va ti-Uber matsan'wa lava tithekisi eminkarhinyana yin'wana a va tsanyi swikoweto hi mhakeni ya ku taxi ya vona yi va ri ndzeni ka ringi and yi nge humi ki xota munhu wa yi-one a ku ta fika a phikapela munhu a patwini swi komba ku u meka xiku taxi yi huma laha yi tele swi komba ku a yi layicheli kun'wana na kun'wanyana lahawani yi nga pfumelelangiki ku yi layichela so lava ti-Uber u va a ri karhi a landza trip ya yena yo karhi u ti byela ku i trip ya yena vhele i trip vhele so hi swo swi endla ku mo yi nga zi heta ka ni metweli but ni khenseli tlhela rerani I can't ni vona MEC va kha va ya va vulavula na vaaki ya leswi hi swona leswiya MEC i ndla leswiya MEC yi thwi a ya vulavula na vaaki hi timhaka leti ti nge le ku humeleleni na Mall of Africa a ni ku na ta twa ku endleka yini lava va ni pfulelela ku xona lava va timini mativana a ni ta mi twisa ku va ri yini MEC kambe a amukeleni no mingiseri ni hleka Professor mina Mpfukeni mjani professor Mpfukeni ana tshemba ku n'wami ta kota ku yi ahlula kahle mara mani la ku jamba ni la ku vulavula amaponyana kwalaya ni yini kumbe swa ku hayi impela swiparu ni khrisani lexi ni nga ta vulavula ngopfu kahle hi kombisa hi xikombiso maponya leswi swi hi komba swinene ku tsandzeka ka mfumo wa hina aka vanhu van'wamathekisi loko mo hlela no languta la tikweni vo ti endlela ku rhandza ka vona va tsandzeka ku twisisa xilo xa yi-one mara na swi twisisa ku ani industry leyi yi dume ku yi na vanhu vo ka va nga pfulangi tibuku sorry ku vulavula leswiwani hi ndlela leyi loko va ku na fourth industrial revolution i ku kombisa ku cincacinca ka swilo a South Africa ku swi nge hi tshame hi yona ndlela liya loko sweswiwani mina ni tsumelela ni ya kona hi ni ya ka interview if ke ni tshamisa ni ka thekisi ku ringana tiawara timbirhi i ku thekisi a yi tala ni fanele ni huma ni endla yini vutomi bya mina byi nga fambi hikwalaho ka n'wamathekisi lawa
leswi va nga ku swi endleni ni ngo swi vula ku i tisofa mina la loko mi kha mi endla ya R81 Khalanga loko mi ku mi jika ka mukisi ku ndongo mathekisi la va yime hi 2 o'clock ya navusiku na hi 1 o'clock ya navusiku na ku tatisa kwala na vo ku nga va ka ha ri phati ya ku le ku tekeriwe ka vanhu na sweswi na South Africa yi le ku teni yin'wana app ho joyina na ntsena va yi vitana list anteleni ho fika hi joyina na hi famba ya Limpopo hi ri for swa tiveka ku lo ni teka mani famba ni ya kaya a swa ha ri swona swa ku ndza suka ni fika ni yima a renkini a va twisise ku jika va tlhela va famba na minkarhi aka Uber i-hailing a ku dyiwi nyama nhloko laya loko nga dyiwi nyama nhloko ku tirha mhaka lexi nge app munhu a ngo pfula a request a hlaya ku la munhu loyi i ni vitana kwini faneke ni ya n'wi teka ni n'wi veka la a ya kona swi helela kwalano n'wi hakela loko mo languta price ya yo yi le henhla swinene loko munhu a za afforda ku ya famba hi yona n'wi tshikeni a famba hi yona a nga lavi taxi ya mina ya xitulu lexi nga ta pfa xi n'wi chava loko a tshami taxi yo sungula a hi le ndleleni loko yi ku faya kwala kun'wana hi briki swilo swo talatala swi ringanela ku famba ndleleni so hi ku twisisa ka mina mara hambi ku ri ku munhu wa langa hikokwalaho ka yena fana a langa kwalaya a kusuhi na van'wamathekisi a hi ri nyaju na sweswo a hi ri nyaju a va ni owuni mina Khalanga bibelete loko va beburiwa emisaveni va te va nga khomangi nchumu a va owni mina na mina sweswi loko mo hlela Khalanga ka cellphone ya mina loko ni lava ku ti pfulela bibele na ha nghena xopeni ni xava bibele thekinoloji se yi le henhla no chava kwale ni pfula vhesi ni hlaya vutomi byi famba byi ya mahlweni laha va nga yima kona a hi le ka vona xo sungula misava leyi a va yi owuni liyani patu leri va famba ka rona hinkwenu ha ri hakelela Khalanga na ku swi vona protiya laya munhu fika chicha a yise munhu a yise ready to yena va n'wi tala henhla hi ndlela yin'wana mihisa luya mata vungiwa voni swa movha swi petuliwa a ma heteleni va discovera i movha yi le absa leyi ya ku laya a hi movha wa munhu ntsena why mi nga vulavulangi na yena xo sungula leswi a hetelela xi ni vava ku Khalanga why hi fanele hi halata ngati aka vutomi hi halata ngati munhu ku layicha munhu un'wana a ku nga ri na ndlela yin'wana yo vulavula na before hi halata ngati sweswi namuntlha mina ku ta solveriwa ti-problem ta n'wina mi ku lava Uber va hi hlupha mara hi halate ngati ku na vanhu lava hi nga va dlaya for why hi va dlayele yini why hi nga vulavulangi na vo ku sungula before hi va dlaya industry ya mathekisi misa loyi a nga ri la kahle ku lava u vulavula ririmi leriya ra ka president a mi nyi pfuki va cincini loko mfumo wena u nga ze wu va tekela tiphemiti to famba laha patwini ti va komba ku a va na mandla ku hava lexi nga ta xilunga ka ha ta halaka ngati Khalanga Metwin cancel mi ngisera hey a kumeni mahungu ya misava na mixo justice machine ya boy xikongomelo a hi duma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula ungayele leswi eka Afrika wa vulavula kuve loko xiyimo xi te tani a ku na susumeto wun'wana wu ndlaku ku ze swi fika laha MEC ku fana na ku kumbexani swin'wana swi hlwela na hi laha swi nga fanelangi ku swi hlwela kumbexani mi ni pfuna ku twisisa kwalano a swo va ku hlweleni Khalanga i right i ku hlwela kambe na van'wani vanhu lava nga kwala ndzi ka ndzawulo va hleketa ku va nga swi kota ku influencer swi ya ka Khalanga swi nga fanelangi swi ya kona se vanhu va ka hina hi ku pfa va swi tiva ku na un'wana munhu ni nge vuli mavito ma yena sweswi hi nga ze hi n'wi hlongola ka department sweswi ni nga MEC a ri ka xiyimo xa le henhla la i nga kumaku ku sayiniwini a sayinisa na vanhu emutini swi famba mara swi hinde hi le ka mina mara ni nga vula ku a hi pepejerini swi nga ri swona leswo swi ri swona loko lavan'wana se va swi twa ku mhaka leyi se yi tshamisekile loko hi ku heyi hina hi sayinini na n'wina va ndyangu mi sayinini hi leswiwa hi kuma ku a ku nga ri va ndyangu vona lava va fanele va sayina kumbe lava nga sayina a va hanyi munhu wa swi endla sweswo hi mhaka ya ndlala leyi ni yi vulavulaka mara MEC vito rero mi nga ri tirhisa mi ri kuma kwini pepejerini Khalanga loko ku ri wo fane i ya hala hi ndlela leyi ivi munhu un'wana ha harisa tihomu Khalanga munhu a lava ku tihomu ta n'hweti nga vuyi a ti vonini a ku byela ku ti tlhelele hala swi vula ku pepejela sweswo Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM kombandlela mingisero wa mina ni la ta twa n'we kwala mi nga koho kuma angula mugeni mhaka leyi hi la ku vulavula hi yona ya hi khumba a ni ku ni la ta mi tisela MEC ve le ku vulavuleni wa timhaka ta vutleketli manana Kidiboni Diale Tlhavela
MEC wa timhaka ta vutleketli a Gauteng va le ku vulavuleni kambe lava va ni pfunaka hi ku tisa mpfumawulo luwa va le ku tirhaneni naswona ku vona kumbexani nga hetelela ni kuma mpfumawulo luwa mi kota ku twa ku kahle va ri yini laha MEC kambe ke loko ha andla sweswo mingisi wa mina hi le ka 0860002543 a hi buleni mhaka leyiwani kahle i ku pfumaleka ka nawu kumbe van'wamathekisi vo twa vo va na nawu wo tlula wa hina ku endleka yini kumbe vo kavanyetiwa ka ntirho hi ku swi nga endleka hina hi ka hi ku hayi a va landzeleli nawu kumbe vo kavanyetiwa ka ntirho wa vona lowu va nga wu lwela kumbe lowu va nga wu tirhela kumbe lowu va nga wu kumela tiphumende na ta mi tlangela na ti-voice note leti mi nga titwa ti nga rhumeriwa ku na un'wana a nga vulavula hi rin'wana hi yin'wana voice note yi ni tsundzuxa risimu rin'wana ni ta mi twisa rona kambe sweswi a hi hundzeni rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi na ku hala kaya hi humaka kona sweswi ehenhlikani botphete swilo leswi a swi la joni ntsena na ku hala kaya hi humaka kona sweswi a Giyani loko u suka na madyambu laha hi 7 city ya wena a wu nge jiki laha mugezi laha i fanele tlhaviwa hi ti-sports light tin'wana loko i nga yimi i caciwa lero na ta caciwa swi nga hantswa ezeiwa hi movha va ku sale ndzhaku vanhu lava na 7 city na ku hala Giyani a va lavi no hi vona loko i tlhela hi Sunday ta va kuma va tate patu leri hinkwaro va karhi va siva swimovhana leswa ti-Suzuki leswo fana leswa ti-Toyota leswa ti-7 city leswi a va lavi no swi vona a ni swi twisisi ku munhu a nga ha pfumeleriwangi ku xava na 7 city hinene ende loko ze xava 7 city i xavele ku vile swi tsakela wena na hambi i nga yi xavelangi ku la ku la yi chavani kuma ku wena i 1 i ya kaya loko fane hi ndza laha muketsi i fane i hindza i vutseriwe swivutisi swin'wana swo swi nga tivikani hi va lava ka hina va lava vulavula ku ririmi rin'we a hi Mazulu ntsena inkomu Vixini Botpet na muhumelerisi wa n'wina Chindani ni la ku kanetana na nkulukumba loyo wa a nghena hi ona ti-Uber na ti-taxi yaloyo a ku heta ku vulavula hi nga si ya mahungwini a hi ntiyiso na nyana swilo leswi a nga ku swi vulavuleni okay mina ni tshama Proteadleni a Proteadleni ti-Uber na kan'we a ti pfumeleriwi let's say mina ni le ku xaveni ka xopo yin'wana kwalaya yo xavisa swakudya ni khome grocery ni huma hi entrance liya yi nga hala post office ti-taxi ta vona ti ya laya a ku heteleleni halaya ti-taxi to ya kwala ti ya kwala va Proteadleni ti ya laya a ku heteleleni so mi ta vona va kha va langa na ti-reflector leta ta vona ku make sure ku a yi khandziyi ti-taxi letiya ta ti-Uber futhi loko ta movha yo fana na liya i nga ku hi leswiya swa ti-Uber va ku hleketelela i ta tenga riza ku va i landze hi munghana wa wena a hi ntiyiso leswi va nga ku hembeleni va le ku buleni ka vanhu valava va le ku hi xaniseni kahle ehenhlikani Botpet na muhumelerisi ni kombela ku khoma leya thekisi na ti-Uber no un'wana loyi ni nga tshama ni rheyila ti-Uber na mina nkingha la vachayeri va mathekisi va na makwanga mwaxi mahelo ya n'hweti mi nge holovi ivi ti-pick-up point leti nga vekiwa ku laha ku khandziya lava nga requesta la ku khandziyisa va ti-taxi va nge vi na nkingha a ku fiki mampara wiki hi lava sungulaka ku holovisa lava ti-Uber ko munhu i bambini hala ejongi i bambisa hi lowa Uber ku ve i mampara wiki i yana kwala ku nga tswareniwa ku la ku pick up lava nga requesta ako mi hi tekela ti-custom va rivala ku i mampara week iyo problem yaleyo va na makwanga Nhlekani Botpet hey kubi Botpet hina swilo leswi ha swi tiva hi hlangana na swona munhu ta suka le Western Cape le a fika la a Gauteng la loko u kuma ku i layichini wena le ku fambeleni ndhawini yin'wana a fika ku byela ku laha u laveki i mugwaqo wa mina ku ri i suka le kule le munhu a fika va na mugwaqo la a Gauteng hayi va hisa lava va vele ku hi hlupheni Botpet endlani mi va mi ri na feme mi xava i xibazani ku mina vatirhinyana vo hindza 12 kumbe 15 mi ku n'wina mi la ku va fambisa hi ku va nga kali transport va fika ntirhweni hi nkarhi mi tsarini ku Pet Construction yi na marhetweni mi nge humi Alexander hi lexi a ni mi byeli mavunwa va yisa lava va le ku hlupheni swinene leswaku i mapatu va na mapatu lava ona mapatu swilo hinkwaswo swi famba kahle eyi a ta vuya la milawu yi landzeleriwe inkomu nhlamulo Alexander Makondlweni Nhlekani Botpet
ni kombela ku hlamula le ya Uber leyo na mina ni wun'wanyana wa va drive kwala Soweto kwala so lexi endlekaku I ku ku na vanhu lava va tibyelaka ku ri va na matimba ku tlula vanhu vo karhi loko languta vayiza lava drive ti-taxi va in charge kahle ku ya hi vona mara ku nga ri ku ya hi nawu ende vanhu lava nga in charge ka swi swa transport like minister of transport or vo karhi lava nga in charge ka swa transport a ve le ka swona ku ri ku na vanhu lava hlukumezaka vanhu lava fambaka hi ti-transport to karhi because un'wana na un'wana I na choice ya ku a ti hlawulela I transport leyi a yi lavaka hi mali ya yena mara lomo languta vanhu va ti-taxi va hi hlukumeza ngopfu la ndleleni so mani ta ku mfumo wa hina a wu ngheneleli ka swilo swo fanisana leswi because se ku ta end up ku lova vanhu vo ka va nga tivi nchumu hi ku I swilo leswi hi swi vonaka daily inkomo minjhani muhashela va tithekisi vo tolovela ku lata owner ene hi onheriwa ngo na hi lava akaku timall va akaku rank and then ka mall and va ndla nga ri swilo leswi swa vona ma swi twisisi that's ku hi famba ku vava futhi John kona tshama na hansi mi wisa a mi request kun'wana na kun'wana so hala hi request n'wana na n'wana mali ku rinde ka mall ya request a na vo vana rank ya vona na pick up ya Bolt or Uber yi na site ra yona se timhaka hi teto ku luseriwa sweswi va lava ku owner ende vona a va ku chichi ndlwini va ku teka va fika ku chicha a patwini ro tiroboti va hatli famba 1 kilometer endlwini ma swi vona ku a swi make sense va ku chicha I tlhe ya khomiwa nkosi ni kombela leya ya mapara wiki mi ni lunghisela yona hi ku na risimu rin'wana nga tshama ni ri twa ra Gezani Thomas Mzamani ne ya kambe yimani sungula ni hundza hi laha se I nkarhi wa ku twa mavonelo ya wena eka nhlokomhaka Afrika wa vulavula hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM la ku teka tinqingho ta famba hi yona mhaka leyi yi na nkoka van'wani va chichiwa va tsemekelana hi tibeke van'wani va handukeriwa hi swimbalo kambe a swi kwalaha ntsena mi tshama mi swi vona hambi ku ri benz store loko ku khandziyiwa tibazi ku endleka yini un'wana wa vutliwa ku vutiwa beke yisiwa bazini rin'wani ku ve hela ku ya khandziya bazi rin'wana ma swi tiva sweswo kahle ku endleka yini hi le ka xiyimo xa njhani kambe muyingiseri loyiwani I ri ku zavalwa I mhaka leyi twana Nhlekani Bootpet na muhumelerisi ni kombela ku khoma leya thekisi na ti-Uber no un'wana loyi ni nga tshama ni rheyila ti-Uber na mina nkingha la vachayeri va mathekisi va na makwanga mwaxi mahelo ya n'hweti mi nge holovi ivi ti-pick up point ti nga vekiwa ku laha ku khandziya lava nga requesta la ku khandziyisa va ti-taxi va nge vi na nkingha a ku fiki mampara wiki hi lava sungulaka ku holovisa lava ti-Uber ko munhu I bambini hala ejongi I bambisa lowa Uber ku ve I mampara wiki I yana kwala ku nga tholeniwa ku la ku pick up lava nga requesta ako mi hi tekela ti-custom va rivala ku I mampara wiki iyo problem yaleyo va na makwanga mi swi twile ne veri va rivala ku I mampara wiki ma ri tsundzuka risimu leri ra mapara wiki hayi ha ri nga dzi ri tlanga ri ya kule hi lava ku ta twa n'wehe mi ni tisela matitwelo ya n'wehe ka mhaka leyi vulavulaka hi yona ni lava ku twa mhaka ya n'wehe hi ku engerhela kambe ma ri tiva risimu leri
sweswo mi yingisela romukela lona FM makomba ndlela mi ri twile risimu leriya ri ku hi mampara wiki a nga vhaki munhu se va ri na van'wamathekisi a va vileli hi nkarhi wa mampara wiki va vilela ntsena loko a va vileli emaheleni ya n'hweti va vilela ntsena hi mampara wiki hikuva ku ri havana kambe xivutiso lexi ha vutisaka xona na sweswi hi vutisaka na wena ni nga ta teka riqingho rero ku ya mahlweni i ku na un'wana a nga swi ndlangi kahle kambe xivutiso i ku i mani van'wamathekisi na n'we va timhaka ta e-hailing n'wina va timovha letitsongo leti ti hi tekaka makaya sweswa kutaniya a ku fanele ku va na milawu leyi nga yi vekiwaka yi va rivaleni swi tiveka ku i mani a ku nga vi vanhu lava nga le ku phikizaneni ka bindu ku lava ku tlhela ku va vo va byelanaka ku no n'we mi ta yimela hi hala n'we a ku vi ku ri na munhu loyi a nga weli ku tlhelo ku nga ndzawulo ya timhaka ta vutleketli kambe swihehlo swi komba ku vanhu lava nga ka ndzawulo ya vutleketli kumbe va lava nyikaka tiphumende leti van'wana va le ndzeni ka swikhwama swa van'wana se loko va ze va ndzeni ka swikhwama swa van'wana a va ha teki swiboho leswi swi va ku swi yima na mhaka va teka swiboho leswi swi yimaka na munhu kumbe tlhelo a hi khale ngopfu renke ya le Libuwakgomo yi pfariwile vakulukumbe lava loko va kha va vulavula va tlhe va lwela patu leri ra kusuka a Muletlani ri ta Libuwakgomo Muletlani va ri lavan'wana va ri hina ndhawu ya hina leyi va kumena ti-permit 2 lavan'wana va ku hina ndhawu leyi ya hina va kumena ti-permit va ku haka ndzawulo a yi ri kusuhi no hini ka ti-permit se ku lwiwa se yima se hi nkomiso wa kona ku hinkwavo hava ti-permit kambe swo tshikiwa vutomi byi ya mahlweni ma yi va mhaka kona vutomi byi ya mahlweni se hi fikela ka xiyimo lexi se swin'wana swa leswi kumbexani lava n'wina hi nga mi rhuma hi nga mi nyika matimba ya ku hi yimeleni n'wina hi nga mi rhuma ku hi nga mi nyika matimba swi vula ku sweswiwani loko i ri Limpopo i langutela ku MEC Violet Mathi va ta va kha va tiyisisana ku vona leswaku tiphimende ta le Limpopo ti famba kahle swi nga teki lembe hinkwaro tiphimende ti nga ri ku humeni ku nga ri na swivangelo kumbe ku nga ri na timhaka ta swikombiso kumbe yini hi yo mhaka van'wani va ha hlamala ku i kuma i ri Limpopo taxi yi kha yi renka hi registration ya GP i ti vutisa ku njhani hi mhaka un'wana a nga le ku ndleni leswaku a fana na swona kamba hi mitweneni 0860002543 andaka leswi se i nkarhi wa ku twa mavonelo ya wena eka nhlokomhaka Afrika wa vulavula sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM makomba ndlela un'wana kha ni byela ku hela ka vhiki ako hi kharanga wa ti vona tithekisi leti a ni tithekisi loko ti nga ri ta la Afrika-Dzonga wa ti vona ti le Zimbabwe i ti vona hi leti ti le ku renkeni kwala a Giyani ta ka ta hala ti ya hala kuna hi swo swiphiqo leswi swi nga koho swa ku tshikiwa swilo swi hi katsongo swi za swi kulela a ri suki bazi a Zimbabwe kumbe a Mozambique kumbe ri ta loko ri ze ri nghena hi ntilikani wa Afrika-Dzonga ri yisa vanhu lava ri nga na vona kolomu ri va yisa koho ri ta tlhela ri ya va teka mara ri nga yimi ma-taxi ri khandziyisa van'wana ri yima a swi koteki sweswo masvo se i milawu leyi nga landzeleriwiki kumbe yi nga tiyisisiwiki loko ri ku yi koho ni mi byeri siku rin'wana ku ni fambe hi patu ra R37 Polokwane ku fika a Mbombela a ku ma vona i suka Polokwane i ze ya fika kumbexana i ze ya fika kwale mahandleni ya patu ra ku jika ri ku Lydenburg Maxixini na Stilwop ku ri koho i vona traffic officer ndlela leyi hinkwayo ku ri ha phorisa ri sale magondweni kusuka kwala Polokwane ku ri xikarhi ka vhiki a ni se ha swi tiva ku hi ku hela ka vhiki masiku lama hi nga ri va pfala a hi mitweneni un'wana hi loyi i nhlekani yebo Tat minjhani sesi hi pfukile n'wina minjhani ni kona no ka ni nga ri kahle moyeni na mina ni hlukumezeke ngopfu mi ndle yini ni hlukumezeke ngopfu i yini ku hlukumeza i ku abusiwa ni swi hisongo ni ta ku yini ka n'wana mani ka vanhu va ti-taxi ni ve
ka e-hailing i lembe ra mina ra vu-5 leri ni joine e-hailing hi nkarhi wa COVID. Va ni abuser until ni ya kuma ndlela ya kuma ti-right ta mina. Swin'wana leswi ni nga swi kuma through radio. Swin'wana ni ya station ku Elijah loko swi te yini i nga pfumeli ku tekeriwa mali, i nga pfumeli ku chichiwa ti-customer loko swi te yini. Mi nge ndzanga hi ku kombetela tindzawulo timbirhi hi tintiwo. Ndzawulo ya transport vo va hi feyilaku hi ku hi issuwa ti-permit, va teka nkarhi. Mina ni le Tshwane ni tirhela Tshwane, so va ve na backlog for nkarhi wo leha i kuma ku e-hailing a hi koti ku apply ti-permit. Mara sweswi ni nga ku ni va bela mavoko hi ku yi pfurile application since July. And then ni ya blame ti-management ta timolo. Mina la ni nga kona Tshwane ni nga kombisa xikombiso hi Brook Lane na Main Lane Mall. Va hi createle ndhawu la hi kota ku chicha kona hi pick up kona. A hi lwi na vanhu va ti-taxi. Mara a masunguleni a ku lwiwa swinene. Pitori a ku ena va nga nyumi van'wamathekisi ku lwa na n'wansati. Mativa vanhu va tiko leri a va nga nyumi. mi nge ni nyika xin'wana xikombiso ni ve miyimani hi 2021. Va ni lwisa ni ri mara va start ni nga ri taxi renke. Ni ala ni ku ya mina movha mi nge yi teki, va ku va yi teka ni ku mi nge yi teki. Ni phone ni pressa app ya hina yi na la i pressa ku kona ku i ta pfuniwa hi ma-security lama ma-private. Va ni tsandzekile na vona va kota ku ni fikelela ivi ni fonela Bolt va vuye va ni fonela va ku i pfunekile na ni ku ivi va ku ka mina SAPS yi le kuteni. SAPS loko yi fika laya vo fika va va putsekisa va ku mi nga endli leswi because a va ni pfaleri taxi yin'wana yi pfale mahlweni yin'wana yi pfale ndzhaku ku ni nga koti ku huma. Matsotsi va ku ni fanele ni ya humesa fine ya 4,000 hi mhaka ku ni le ku pick-upeni mara va start endla ku pick-upiwa. Va fika va va byela va ku a hi le taxi rank laha va ku sweswi i pick-upa kun'wana na kun'wana a handle ka taxi rank. Laha ku nga taxi rank u nga pick-up. Maswisisa se a timolweni va hi lwisa loko ku ve ni management na yo ya tsandzeka ku va byela straight ku khomiwa ti-meeting ku ndhawini ya so va pfumeleriwa, ndhawini ya so a va pfumeleriwi. Se timolo leti va tala ku hi opposa i kuma ku a ndzhaku ka molo va tlhela va tswala ku e-hailing, Bolt na Uber. Sayiti lerin'wana i ra ti-taxi na ti-meter taxi. Se va hi kota hi ndlela yeleyo. Se liya molo ku nga ku trendeni ya kona leya Maponya Mall va hi disappointa hi ku management yi le ku tsandzekeni ku create space for both parties. Hi leswi mina ni va blame ku hi swona hi ku loko a va kota ku ndla swo fana na sweswo a swi nga ta endleka. Na leswi matani na to tala sorry ku loko ku ve ni le ku mixeni swilo swo tala. 2 weeks back ni hina yimisiwa a patwini ra Groenkloof ro ya Brook Lane hi movha wa private lowu nga tsariwa ku taxi association. Na ku heta ku dropa off everyone approacha va ku i ndla yini i le ku tirheni na ni ku va ku a yi chayela ni chayela yini ho twa ku hi nyike mali hi ku i le patwini. Ni ku se loko ni ri patwini ni le patwini yes and then le ku tirheni a ni nge swi kaneti and then na permit. So issue ya n'wina i yini? Va ku i patu ra hina ni ku a patu ra n'wina rero ni ku yeleyo hi ta yi lwisa hi lwisile na mina milawu ya mehe se na yi tiva, ti-right ta mina na ti tiva. Mi nge ni abuse and a ku na 20 rand hambi 1 rand ni nge ku nyiki. Ni ya solva na mfana un'wanyana ni nga n'wi kuma na hi va n'wi khomini va kha va tirha mali ni ku boti a wu le taxi renke la i nga va nyiki mali. Ko va ku nkani wa mina wu nga hetelela wu ndla ku na mina ni va ka situation leyi ya lava va tolo na madyambu. Ma swi vona hi laha ni chava koho kwalani ka ku se si u tirhisa nkani kambe ku fika kwihi. So swo fana na leswi i vumunhu bya vona va hava vumunhu ende va grade vanhu lavawani. Kambe loko ri ku va na makwanga na ku a va na vumunhu swi hoxeke kwihi hi ku swi vula ku na laha swi nga hoxeka koho a hi swona hi ku munhu a ngo tswariwa vhele ku na makwanga kumbe munhu a tswariwa va ku loyiwani i na nkani kumbe yini swi na lomu swi sukela koho. Ku na laha kusukela kona hi ku bothete a hi nge hi hi lwela ku mina ni teka munhu ni n'wi yisa lo Richard ku ve ni n'wina mi renka mi ya lubuwa khomu. A swi make sense. Munhu loyi ni n'wi layisa hi ku i ya lo Richard wena taxi ya wena yi ya kwihi yi ya hala sayiti lerin'wanyana se hi lwela yini. Hikuva hetelela va ndla issue leyiwani ya ku va ku ta ku lwisana loko ya ku va doropeleni. Ni tshame ni va byela van'wana na Bosman taxi rank mi ni lwisa ku ve ni ta ku chicheni ka customer renkeni ya n'wina mi kahle.
wena seswami na wena na nomo wena vankwatisa va hi hlupha swinene and a swi right customer yin'wana na yin'wana yi na right ya ku tiva ku loko munhu a lava ku famba hi xitimela i ta khandziya xitimela loko a lava bazi i ta ya bazini se na timovha teti ta hambanahambana loko a lava bolt i ta teka bolt loko a lava uber kumbe taxi swikhwama swa hina ni swo hambana munhu o ti chuzela ku i ya kwini so why hi fanele hi lwisana for sweswo ku na va xiyenge xa mahungu sesi wa mina vete hi va lavela vanhu lava va ngopfungopfu lava nga ka xisati lava va lavaka ku vulavula hi timhaka leti ta e-hailing loko ku ri ku mi nga va kona ku vulavula hi swona ni ta mi tlhelerisela ka muhumelerisi ta teka nomboro ya n'wina ta yi yisa ka Manyika hi Mbita ta mi fonela ivi mi kota ku ya mahlweni mi vulavula kumbexani va ta hetela va swi twa vanhu lava ku yisiwa ku yini mahlweni sesi wa mina na problem about it inkomo khomantani inongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela n'wina mi ri yini mingiselo mina a hi tweni n'wana hi twa ku ye angula ako yini kwala ka nongonoko Afrika wa vulavula xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula inongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela a hi kumeni n'wana mingiselo nhleka botomen hi mpfukile n'wina minjhani na ile ku ri le ni nga ra mo swi ta ku swi le ku hi vaseni na van'wana swilo leswi botet bot mhaka leyiwani mina ni sola management ya timolo ne ya hi ndlela leyiwani botet ku na rinki molweni and u requesta u ri ka interest yo karhi or exit yo karhi mara va ta fika va hi yimelela na swigiya matiwa layani u nga swi tivi safe ya kona le and ku na ma-security vo mi languta ma-security ku ri swona mina ni vona lava ti-taxi va dya na vona lava management u nge fiki u ni susa evekeni n'wina management ti-customer ta n'wi ti hlupheka mi hi langutini ku vava na ti-plastic ya ma ta va ku namuntlha mi khandziyela leyi mi fika mara hi ri ti-customer ta n'wina la mina ni blame management ya timall na leswi swi nga okay yetsani ya leswi nga endleka leswi nga endlaka botet okay a ku ri na ma-security obvious okay management yi ri yini loko swi vonisa leswi a ni loko ku sukume ku vavisiwa hina vakhandziyi lero management ya mall hi yona a yi fanele fonela va transport ku va ti-customer ta mina ti le ku twiseni ku vava hi voma va abuse-iwa kumbe va twisiwa ku vava hi lava ti-taxi hi vona loko hi swi a ya fanele hi khoma kwalano ku okay loko ku ri management a yi kona ka mhaka leyi mara se swi boha se hina hi teka management yi na xandla va dya na vona lawani hi ku a wu nge fiki a ni susa va ri na rinki ya vona laya va fika va hi tlhe va hi susa a hi request hi ku ri laya rinkini va ta loko u kuma u khome foyini futhi kumbe hambi u languta karhi va la ta vona ku u na app ya goji na ene ta va raha swin'wana swa kona kutaka yini samasivolo se swi vula ku vo hi vo lawula kun'wana na kun'wana hi le ka vona hi le ka vona mara botet mina ni ri va dya na management customer ta n'wina la molweni ane ku na swibokisana swa ti-suggesting a swi lava va swi hlaya swilo leswi vo hi vekela mahala matsala ni vula loko swilo swi kutani botet ro sungurisa swi endlela swilo leswi loko a va hlaya swilo leswi a hi ta fika laha hi nga fika kona namuntlha a hi nga ta fika hi ku na se swi lava na ha ku vulavulaka na vona sweswi va kombisa kahle ku ongeti loko ko fika ku va na mindzilikano yi vekiwa hi vona va lava management va ku la hi le ka e-hailing la hi le ka 44 mahlalisana swi vula ku nge vi na mintlhontlho leyi botet laha Southgate ku na le hansi ku na lexo mi kuma va khomela swigiya botet va ri le henhla va ri le hansi vo lero se hi le ka vona vo ti-control okay ni japanyana laha ka Shoprite na kona u ta twa na kona va kona and va tlhela va tumbela no tumbela u ta vona loko wa hi yimise xifonini xa n'wi kwalaha va ta fika u requesta Uber u endla yini kwalaha ni tengisa na foni ya mina se swi vula ku se vana hi mhaka ku va na xigiya va na mfanelo to tlula ta n'wina ene phela a wu tsandza ku hi nga va rhaba naswo hayi hi nga fiki kwalano hi nga fiki no va hi controla ku va bote ya hanya ku va ni byeli ni famba na tiplastic na van'wana lexi a swakudya swa n'hweti mi kuma ku hi na 5 or 7 wa tiplastic and tikhomisi swo tika a na fika ku chicha munhu ivu a famba hi milenge vanhu va hota swona mara mina na pfa ni hleketa ku mixana van'wana mathekisi a va fanele va pfumela ku
syllabus leyi boba phela masiku khale akukhandisa tibazi ntsena futhi akuri switimela na tibazi ani ivi ku humelela timhaka ta mathekisi vamathekisi va twi ngari va swi bihile se sweswiwani ku humelela vo ngo ta nteka kaya se va swi vona ku heyi ekari se swilo swi le ku cinceleni kumbe swi le ku cinceni swi ya tlhelo rin'wana a va pfumeli ku syllabus se xa va hindza na botpet loko a swo va sweswo ku ri na ku tirhisana nkoka okay loko ku ri hina va vutisa ku okay hi japa mimiti yingani loko leswi nga khoma mudala leswi hi japa mimiti yingani swi vula ku ngetela 5 rand hi ku fikisa ndlwini mantwisisi a swi vulavuleka swin'wana swo kona sweswo mara leswo oni thichala a wu na mhaka ku ri fambisa ku yini ene okay mina na tswa ni mutshwanya lavakulukumba ke u kuma ku vabya milenge munhu wa xikwembu na yena loyi a va na mhaka na yena a va na ku hleketelela vona vo lava leswi va lavaka swi vo control emetweni hlayisekani but inkombo ta mina cancer vele ta va ra munghana loko u ri n'wamabindzu yingisela leswi xitichi xa Munghana Lonene FM hi xin'wana xa switichi lexi fambaka emahlweni laha Afrika-Dzonga hikwalaho ka vayingiseri lavo tshembeka bindzu rin'wana na rin'wana ri navela ku va na vaxavi leswaku ri ndlandlamuka ku ya emahlweni seke hikwalaho ka yini u nga navetisi eka Munghana Lonene FM a swa ha vutisiwi leswaku loko u navetisa bindzu ra wena ri ta tiveka hinkwako navetisa eka Munghana Lonene FM sweswi van'wamabindzu lavatsongo ni lavakulu loko mi lava ku navetisa eka Munghana Lonene FM tihlanganiseni na easy hi ku rhumela email eka mabokani@sabc.co.za ndza engeta mabokani@sabc.co.za Munghana Lonene FM makombandlela inongoroko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela kusele timinete ta 10 ntsena ya ka mahungu ya misava ya awara ya 2 kusuka kwalano dzumba ra mina rito ra Ike Ngoveni kusuka kona hayi xipano xa khomandlela xi ta famba na n'wina hi ndlela yaleyo kambe sweswi a hi 21 mingisele loyi enhlekani buta mina mpfukeni mpfukeni ngo mpfukeni van'wamathekisi va kwihi kasi va nga ngheni la ku nghena van'wamathekisi na vona hi twa n'wina mi ri yini buta mina vengengeni lavanhu va swi tiva ku va endla swa vona swi fambi hi ndlela o ti luma vona namuntlha se a va nge heti a vengengeni botpet kambe n'wina mi ri yini mina loko ni langutini loko va mi langutini swo fana na swa van'wamathekisi swo fana na ti-Uber loko mi langutini apulukwana swi kona mara hansa leyi a yi kona va swi tiva ku na vona va hisela va vele ku phandeni na vona ku ma swi vona ku eAfrika-Dzonga mintirho yi le ku tikeni kambe ku phanda a ni swi lava na milawu naswona a ku phandiwa munhu phela loko swo ndla hi ku phanda ntsena swi vula ku tiko ri ta sala ri nga ha ri na milawu a swona swona hi swona mara loko va mi langutini va hisela lavayani va swi fambisi hi ndlela va registerini swa vona everything swa vona swi right a swi ha fani minkamelo ya khale mi ta fika mi lava Uber after leti ka mindzumu ya mi ya khomiwa nkuzi swi nga tivi ku mi hetelele mi khandziya movha ya mani mara sweswona maswo loko wo tshuka munhu a va tlhakisiwile loko va landzelerisa swilo leswiya munhu loyi ta dlina ku tiveka ku i mani a nga endla munhu un'wana nsele se problem ya vona a va pfumeleli vanhu van'wana na vona va va nyiketa chance va kota ku vona vona va operata mi ta kuma kwala ku fanisa na nghozi kambe loko va operata van'wani va kha va kavanyeta vo swi amukela mi nga kuma ku tolo mi kuma ku va hisela vayani mi kuma ku masiku va chicha mara mi kuma ku tolo va hisela vo lo heta va hlundzuka kwalaya mi kuma ku masiku va chicha kwalaya a nga hiseriwa komisa waloya ene loko mi langutini hayi ku na rihlovo rin'wana la like ma swi tiva ku hayi ku ho va zonda mazulu ma swi tiva ku va langa ku teka nawu va veka ngopfu mavokweni especially ngopfu amajoni loko especially mo ta huma hala va Lupompo loko za ku byela ku zizokushaya a nga ri ta ku va zizokushaya swi komba va tivitana i vitana na lavan'wana ku va fanekele a biwa munhu ma swi vona sweswo swi nga rongo nemetweni bot enkom 0860002543 swa rixaka humani ka swona xikongomelo a hi ndhuma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Mathebula Khalanga Pet Mathebula hi mina
MEC se swi na awara va ri ku vulavuleni hambi vo vulavula va ku yini loko milawu yi nga ri ku ndliweni kumbe yi nga ri ku landzeleriweni va nga vulavula ri xa ritlhari pela ku nga cinci nchumu va nga va cinci vanhu lava hi nkarhi wun'we sweswi va rin'wana i layithe thekisi kwala Pimville hi ve ri ku na xibazana xi nge le ku tshweni a Pimville xiviko lexi taka n'wina hi nhlangano wa haxi wa Afrika-Dzonga SABC ka channel 404 masibo ka tika vanhu va pfuka va ya mintirhweni kambe va nga tirhi swi ta humelela loko swi ku tani ni twile siku rin'wana ka ni vulavula ni vutisa n'wana wa mutirhelamfumo siku rin'wana ka ni vutisa ku swilo leswi mi swi vulaka swi ta teka hi vulavuleni hi minkarhi swi ta teka masiku mangani a ku fanele ku va na nawu wu vulaka ku loko i ndla permit yi teka masiku lawa laha ku nga heriki siku rin'wana ni vone va ndzawulo ya tidyondzo ta laha henhla na vuleteri va ni kha ni va vutisa ku loko munhu a dyondze TVET ivi a endla ti-in-service training a apply diploma swi teka masiku mangani bete 3 to 6 months so ni hlamuseleni ku 3 to 6 months i yini hi n'hweti ya vunharhu mi va mi kha mi ndla yini hi n'hweti ya vumune mi va mi kha mi ndla yini ya vuntlhanu mi va mi kha mi ndla yini mi ngo 3 to 6 months hi ku va veka nkarhi njhe ku va ta kota ku pfuka va ya tinwela tiya va vuya va pfuka va ya tinwela tiya va vuya ivi loko se ku hete ku ri n'hweti ya vuntsivu ku ri kho va tsutsuma ku hey sayina ni lava verise diploma leyi hi va ka yini a hi amukeneni loyi i nhlekani bota mina mi pfukeni a swa tiya mi fanele mi nga vula so hey botete mativa ni lava ku blame a ni tivi ni ngo government hi ndlela leyi botete loko hi sungula ku va na e-hailing na whatever a ni ri driver mina laha lexi ni nga vuya ni xi vona hi botete hi lexi i ku loko hi adopta swilo leswi swi endliwaka tiko rin'wana swi ta ka tiko ra hina hi kha ku ri ku na before swi fika ku na lava va nga already va nga ku ndzeni ka vutleketli bya ku yisa vanhu hala na hala mina ni voni nga government a yi va considerangi vanhu va ti-taxi a ni ri swi right leswi va swi endlaka swi wrong mara a yi va considerangi a ku fanele before hi adopta swinawana leswi ta swi huma hi le handle hi va dyondzisile ku swi ta tirhisa ku yini ende why swi fanele hi swi amukela a va tivi nchumu hi swilo sweswo vo tirha hi ku no loyi a layithi hala loyi a layithi hala mara wa swi tiva ku reason hi ku leyi yo foyineriwa movha yi ta ni teka kaya i yini na a swi kona hambi ko va MEC lowu ma va vitana va ta va lani ta vutisa ku va va khumbini vanhu va ti-taxi before ku ta amukeriwa app ya Bolt na Uber a South Africa a va va considerangi vanhu valava a va va khumbani i mistake yikulu leyi hi nga sungula ku va na yona before hi ta hlangana na ti-accident leti sweswi hi nga na tona ma swi vona loko a vona va khumba vanhu lava va dyondzisiwa a ni loko ku ri ku hi swi tiva ku na app yi le Polokwane hi lava Gauteng hi fanele hi va na inani yo karhi ku dyondzisa vanhu va Gauteng app liya loko yi ta laha a yi teli ku mi tekela mintirho hi tela ku ta hluvuka ku ta va leswi na leswi na leswi na leswi mara laha ku lo tekiwa app yi tisiwa South Africa va ka registiwa ku ndliwa leswi na mina ni tekela xa mi scrap ni ya register ni hoxa kwalaha va swi vona sweswo swi vuya swi va tsundzuxa vanhu lava hi mhaka ku a va tekeriwangi enhlokweni kusuka endzhaku yes leswi va swi endlaka swa ku teka na va veka mavokweni swi wrong a va fanekele vona va nga dlayangi vanhu hi ndlela liya ya tihanyi hi ndlela liya mara government ya hina sweswi mina ni komba yona hi rintiwo hi ku tsandzeka ku dyondzisa before yi ta adopta nawu walowo wa swi-Uber wu tala South Africa ma swi vona botete ende loko ku a hi lo dyondzisiwa va lo dyondzisiwa ti-driver leti kumbe ti-taxi owner a hi nga ta fika ka situation leyi ene ha to hela loko ku ha to driver swilo leswi ha to hela ene leswi a swi va blame-aku ti-management ta timolo mina ni ndle research ngopfu ni xi drive ngopfu lexiya lava rhanaka timolo leti i vanhu ve le handle va va chava va hisa lavana a hi mhaka ku se va drowina mbe ka xikhwama xa vona a nga swi tiya va sungula ku a va byela yini hi nkarhi muni i va chava ngopfu kambe loko va i ri mall manager kumbe i ri mall i ri n'winyi wa mall ke
a swi koteki ke ku mi ku hayi ma n'wina va e-hailing mi ta va hala n'wina va 44 mi ta va hala ya mo ni mi byela swin'wana botpet ene ni mi byela swilo leswi ni swi tivaka timolo ta Soweto hinkwato ti na tirenke andeni timolo ta hala ku tshama ku lava hinge va basa ku hava renke andeni ka molo why hi ku hi nkarhi wa koho leswiwana swi nga se fika le matwaku ku swi ndlisa njhani va hisa lava loko va ze va ri ndzeni ka molo va fila ku hi vona va fanela ku va layicha vanhu lava taka ka molo va ri voxe a hi mhaka ku swi nga swi fika khale va kha va ndlisa swe why what khale ngo hi ri kona before Protea Glen Mall why yi ri hava taxi rank Mall of the South yi hava taxi rank the Glen Mall yi hava taxi rank andeni it's outside why i mhaka ku va swi teketini lavo basa ku lava va hlupha lawa khenseni boto wa mina 0860 002543 ku hele lembe la Mall of the North ku pfariwi rank hi swi swo tani va ku fami ya khandziyisa ko ehandle a hi tseleni lava nhlaka le handle me ni nga va lavi le kule le va wela kona botpet xiyimo lexi nga maponya a xi tsakisi botpet xo sungula vanhu va duvuriwe ehandle ka mall lava nga va komba kona ka mi lavi ndzeni ka mall famba ni mi ya layicha handle va swi vona ku munhu va n'wi duvurini i fini va tlhela va fika va n'wi hlola hi matihlo ku ya hi CCTV botpet va heta va layita movha a ri ndzeni i ncini sweswo botpet ya a xiyimo xo tika xiyimo xo tika botpet van'wamathekisi va hi khome hi nhopfu na hi tindleve loko va lava hi tlula vo hi tlakule tindleve loko va lava hi va landzelela vo hi teka hi nhopfu tiko ra hina la ri nga kona hi van'wamathekisi hi nge humi hikwalaha ka ku van'watipolitiki vatirhela mfumo va na swibazana nkarhi wu hi pfumelela ku fika kwala a ni swi tiva ku swo boha i ta fika ku hi nga humi that is why MEC a vulavula na vaakatiko va Soweto awara hinkwayo a nga na reason to va byela leswi va lavaka ku twa swona ni metweni na swi twisisa ni khenseni nkarhi wolowo a hi kumeni mahungu ya misava awara yan'we na sisi Lilian Hlavangwana nhlakani wa n'wina velonene ku dya ku engeta hi ta hlangana kambe mindzuku ka nongonoko lowu fanaka a hi ngoveni hi loyi na nongonoko dzumba na mina sisi Lili lava na mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya sisi Lili Eloy Station, Fleetfontein, Musina, kuyafika eBaytree. Hina wena hi 91.9 FM. Munghana lonene FM, Makumbandlela.